Informasi terakhir bahwa pengantin laki-laki sudah berada di sekitaran poros Jalan Buntau Sangala. Iya, sudah ada di posisi kapak. Iya, mana mau ditemai? Iya, nola Buntau, nola Pasale Dojong Mai, nola Topon dan Dayamai. Iya, dari Lako Kalita Sulanasang ada atau masa lewang Rupokadaman ini. Semua kita akan buat dua barisan, satu barisan laki-laki dan satu barisan perempuan. Sudah ada. Arena mungkin selesai pindah di sini baru kita meluncur. Semoga masih ada waktu. Kita meluncur ke arena sebentar kalau ada waktu ya. Oke, informasi bahwa pengantin sudah dari Kapak, sudah dekat dan berangkat dari mana ini? Dari Penggala, Tondok Litak Penggala. Wah, jauh juga ini. Halo, ih, bisa ngatin dah. Halo, Vita. Ih, bisa ngatin dari nak. Saya bertemu siapa? Masai, mana sudah mau Vita jadi. Iya. Mantap. TV apa ini? TV Sangala. TV Sangala. Halo. Oke, mantap. Sukses TV Sangala. Oke, baik, sudah semangat. Dari kecil, dari bayi dia Beri nak kotak median na si mama abang pereta mi gadis-gadis kami doon no kay dikon. Tole. Ditole. Kuha aku nasa una wala lang rin tabihan po. Oh iya. Kalau bisa yang ras nabuda may mali lang. Nangan ako nganto. Yala na kay dito mit tungkol to marana te mo. Sa tungkol to marana. Ang kanang tawarana. Iya. Mana itu? Ada may Kami tondok. Tondok, Kami to Rio. Rio. Na may ano sino na siya mama Penggala, Rio dan sekitarnya. Itu may Paris. Aduh. Iya. Tondok litak. Paris. Siapa tas siya kulat. Siapa nih? Oh, pengundang ko tadi lewat telepon saja. Oh, telepon mama Ivan Bogor Komang. Sisian segera. Saya nak sama ikan. Iya, nalay damper kayo ito.
Bisa siya mali eh. Iyo, bisa siya mali mo. Mata sulam yung mga liutan siya matolo-tolo talolo. Cuma masih ada kankernya di dalam. Jadi kan emang mati ganti. Jadi kena di pelapis. Iya, pengantin perempuan dan bersama kedua orang tua disilakan di tongkonan. Oke, baik kurang. Mau retire. Memboy kumatangga, orang mau pakawin lang mati. Saan na daw? Ito ba ni Ronnie ko pa? Kaya masulit yan. Kaya tapos meja. Wah, cantiknya bos. Hindi ko makacamata dulu. Kacamata kita tambah cantik. Wah, wah, tak lium ini tanda itu guys. Oke, mantap. Wah, songketnya juga luar biasa, cantik. Wah, semuanya cantik guys. Oke, baik. Nah, Oke, baik. luar biasa. Bagaimana si Kembar? Bagaimana ke Kembar ini? Ini gambarnya. Oh, oke, Kembarnya pengantin ini. Oke, Malangnya. si Kembar. Bila santo. Susim to tatan tak susim tek ko din. Foto makat may ko may macam. Oke, guys. Anak-anak Palopo. Batu nak Pelopo. Lahir di Palopo. Oh, di Pelopo. Iya. Sama si Kembar. Kembar. Iya. Inilah partainya dan anak-anaknya. Berapa ke saudara ini? 7. 7. Yang paling tua. Iya. Tidak ada yang tua, muda semua. Semua muda. Oke, Ada baik. yang lainnya tuan. Iya. Iya, diambil dengan tanda. Saudara dari pengantin perempuan supaya naik di tongkonan. Oke, mantap. Nah, Dipisahkanlah. oke, baik. Kamu kemungkinan di makan. Oke, wayan gama keren. Oke, baik. Keren semua. Keren. Keren. Oke, sudah bunyi. Yung mga may pengantin eh, ito yung mga. Oke, pengantinnya sudah tiba. Iya. Silakan atur barisan, satu barisan laki-laki dan satu barisan perempuan. Iya. Baine jo kiri tongkonan, nah muane jo kanan tongkonan.
mulai dari pintu. Kalau perlu mulai dari pintu. Iya, sana pakai latihan dari tongkongan. Ini mau masuk ini orang pengantin. Batar sama dia tuh kasih ayat ini nama juga tidak. Itu anak kami. Tapi dapat taruh mati. Ya. Terus. Kali ini mau kita tak mana bisa lah. Terus. Lagi terus. Batar. Ya, Demi sama parkirin di Wasilen Doto. Iya. 1521 DP 5. Oke, Biel dan Rara sudah tiba ya. Ayo sudah tiba. Oke, Ismaya dari warga daerah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mengucapkan selamat hari baru. Terima kasih. Selamat Turi membaca semua catatan baru mungkin sudah selalu bersih. Mobil DP 1521 Halo JG. Halo. Mohon supaya di Biasa. Tirta, itu konan cara penting. Hai pendebat. Adik-adik cantik. mobil ras putih. Sudah cantik kami guys. Oke, Sarung guys. sinding. Ini harus di depan. Oke. Mantap. Mantap. Oke. Kan dia mana tahu? Emang jelas. Jangan bilang laki-laki. Bagi dua kami. Bagi dua. Tak tahu lah ida kan tak tahu. Pasti si bang minta. Ida tak mau kita episode ada. Dia minta laki-laki. Ya. Kalau tidak ada laki-laki sambung itu ini piring itu na seimbang. Coba masih layan. Keju kami depan berbaris ya. Dari paling kecil sampai paling besar.
Oke, silakan. Janin dulu. Saya pasang satu laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Ada kemian. Oke, kanteng potan bosku ya. Nah, oke, sudah siap-siap. Kalau kau pakai gensi manidau kita nama pakai nanto dia. Iya, namanya kami doa nama curug itu. Oke, wes. Disilakan. Oke. Jalannya pelan-pelan. Terlalu kasar jalannya. Iya. Mindan na marabati. Do Pak Pulungan teh. Oh. Bati na. Nek pasau. Bati na nek pasau. Anak na pa indami. Amponan ne. Anak na pong tasik. Anak na pong tasik. Anak na pong tasik. Oh. Peter Mangga. Oke, Peter Mangga. Terima kasih sudah. Dari Palu lah. Manado. Manado lah. Tuliangannya senek pasau. Oke. Tuna, tuliangan na nek pasau. Kalau kita penonton di kita na. Oh iya, Mangga Jo may Manado. Iya, Mangga Jo di may Manado to kamu. Ya toh. Yo. Assalamualaikum. Oh, salaman keluarga mati Pak. Mama Helon. Mama Helon. Mama Adel. Mama Kevin, Mama Adel. Adel. Baru foto kami ya. Atta. Atta. Bara. Iya. Sina. Oke. Syahril Hasan. Selamat pagi. Oke, selamat pagi Syahril. Ya, lucu mau tak apa. Angga Tunggaraga Sangke Deran Kumong Sangat Tiang Giring di Tapadolo Tintirumen Debokota Oleh Uman Thailand. Salama Natal Lago Batang di Kaleta. Salama Sitamu Mali Paiman Siman Takaboro Paraya si Bayolindo. Olah dirubah pangeran temanikna
siambe sondok ladi saladan pangarura malabina sindo lai tasik totiran doko pangananggala tioton petan nonrara turra tak balayan siaru umpolo paminta siroro ke kakei kalian mahdan dan keden pesisa lamama silen dakalungin pilang tetangana tondok daute tongkonan parara ladi kalak pakabak bamanikna ladi demme lumpa-lumpana tongkonan pak pulungan susarian matotokna siapongso siambe pongso rumeng totirandu ko pak buntuan sugi to dipotane teh eana to aloi nina to ulah maka ibe aku buah tangla pakambang murah tekada sama hukum tangla masih di mana pakmurah teh ulean apa ideria simbol mengurangi kelopon luera kumagorangan lagu saraka tigai pokokna aku langan pule sangong lawiran jadi sangin teh belan belana mabelang orang kaulang malun pariang labanan tak labanan kumua tak silakan alu merau bila kagama itu nalalan tak silakan sangka mentok mengoroke-rokean di mai pentu tuan ibu tumbari mandulalanta tiap hari garente bokok si pangolabana da pengona suapadang si tolong lande bareng Allah lande mati rumah buntu di siang naranda langit ang ginoni manitandu ang gilate giling-gilingi giling-gilingi na dayanna pada mati suluan asandung nalan dorundung tay angga kubor pikim bulan angganna tar bulan nakalindo na bulan angga lolos sumanigna barre naulo angganna to tangadio bokok na tangadio man tingau na puo na bimpolan ni datus sawon dawonda angga barana kalan bangga lomba apa oanan tabe tingayo bokok kolo makaraeng dia te pangaran tiang maniki dia te pangaran pa bulana isunam pangaran doana pilanta-lanta yang gilelam nituling papirang inggi angga kali itu sama lengkoy lalan to tutun ma atau di rumah mak borong-borong no lante pangarampa adulang tilantaran sulingi patirang inggi sama to tiri patumaninggi to kumuala ko inam pun nakala kapoyan na bisara para turang-turangan na iya gandang horotan di lokang lekauliana tangilona tedaenan gandang anak di pangaleon Tugumua toro tiang dingin lam tani aduanggi tilanta alam suling paapirang ingking la kukua ni pole na temiku pau-pau bilang nama dongan ini ela kirempot anak lining susupi umantian panikuan na kuami anan ni purki tongki panil pambaki tongki kede risulangki ni tondo Colombia oki ripalang-langki manggi makin no di sawaki tongki mamma
arison nung kina angki mengimpin na karin din apuang. Mano ko na to pawanganan. Angki melwa tondok kikikere risul angki to daw may mambasisiyan nilina parang risulwar adairan na batwetan bunting na linglo tao. Anggi roson ri parang di lando rundun lili na dairan na lando beluka. To daw may padang di tondo ko di taka isuman na bantan tongkonan na apa tongkonan ne mato to warana. Anggi pada melaw di tondo kiki pada kede di sulunang to daw may lili na dairan di rante kula kapala pitutung kasangan na tongkonan to amba. To diyo ko padang di pongko. Tungki sadada namai tungki maatang nalalanna tungki sama erun nerunanna ma serora lan kiola ma base lambanan kipo lambanan tanga merraotikan tanga menalla padang-padang umpo kalamban untete mana untangke umpo parandangan tang tilidung sukaran nalukna to cumampara rata tidak to palulungan umpanidan maya-maya kadanna puang tal ala nenek mokan nakul lambu taruno do may tutun nalalan angki lambi te bambami kidete te sulunammi inde sungampa kalando ammi. Iya mo tindogonging gisola mamma karuengki makalima ana may lomo manukulalangki sampa karen te boko oki naula tindo maelo sula mamma mak katongan-tongan kure sumangakna laku batang di kaleta sabak parayanna laku dondon to batang tarande tamatang nalangi tapalidan tama palarra na batara daw mak lolok didin nama tampak pelolek nama solo ke batun nama eru balusun nalangi kalua nama siropindan nama base banawa nama tua induk teh Selamat hari Natal. Dan ada narampanan kapak sangka na kasut tumamben. Oke, baik. Kumua tual loy sa sangamay ito kula mangka di pelenduk tembong bulawan kada bisa diong balaran nampak tarak dak seno tinggi bisa rami sabungan na diong ranteang tuyo. Tala kada bisa takombong bisa rami sabungan na kumua lata tanda balo ti allo to temo tato ding rongko ti kula ataran de lulangan. Kumua na punoy karongkosan na lempan ni kamauparan. Kilangan pole sang alaw eran ende kesangin te pelalang to kumua tumba mora te bulan tasaile daw tangan nalangi tiap pamira tepa taunan tatontong ni mata daw te parara na batal si Byongboon na tinaw bulan na sipipuntun na tibintoen inibintoen pada inibulan sang bakawa si pangolaban langan makabulan na patahunan langan maalala balidin na tumingkana lingkana patahunan ulante dipadi sang puluhan kisah lesulemi daw isumang pakalanduan tungkunan nikmato itiraturara mi daw isumana tungkunan to barana na banasura tungkunan na layo ilan padang dilan durundun sabungan na taan emokam makada singa to kumuang ula tumingga milangan sampai na bulan sulubungin na marorong di talong Kamborian na
Iya ini rumampan kapak tumutan kasuri tamben. Turun bulu ada natanan talang marulun dilangi. Unte de mana sangka naran de bulu ala tomarin nilikui lamparang di pongko ale pongan na lebukan. Ada di podita leban ni molante baba na lembang sangka di pamakam masiri molante di kunna maleno. Angki milla pambagi kikede sulu nangki butu bulan ala apa okam dinan mita mata okam mita tanglung bungi okam nabi sampai na bulan tumede tumanang barani si pangalola lambak tiara mas nato tumang para atau lumay tangan alani kula kasih dolokan anak rampan dilino usaha dan hikmah sulana sang dena ubah tabu balaya ike tomas sulan doi pelangan lasi pundan mali siru yang kaborok lasi mali suna pala si pari bombong natarunam si pasir kona kalepak tang lasi kairisan angin tang lasi pasimboan daging nadumay kang nangalangi lanana yang bok pasak kena mas sulan doi nasusi nene tapi upa alwang ina atau dolo kapuangan nalanto kula amangka di pelento lalu kuni kali buang boba usilani mata kali tapi dek salo era dek sangin tetelalan laun tundan mali simbol mani urian kaborok lokon loya mala ilan pulang kumani kina ditilan perang anda urena kure Sania Ramadhani Putri kure putranya sampa parayana tetap pernikahan. inde odinna sangganang desa dana santulaiku kami angga lulo sumari kena pintu mana sariuna inde rondo inde kaang jaru inde tarapang di mata pindah tungguan inde simpul balik inde lumpur lera sangka lera karana di bulan tanpa nanti maya-maya Mamdela kita kibiyang lah yang kinangnya natayan ramba di orang nabi yang lain jauh di dalam dia mengenai kumpul ulas itu mengobrol asal ulas ini yang mengenai ruangan pertama di Taleta ruangan akan Tuhan perkawan luas bulan masa kamura dan ini bulan tanpa di maya-maya saya puran natelel yang silasi bisa mau di atas. Pernikahan. Besar kali. nenek Ya, perlu juga. Nah, kita. Kamu juga ada kalau umpit ada. Bagaimana kameramen? Aman? Oke, jalan nih masuk ya. Jemput jalan dulu. Lihat di bang, kita satu jam. Cantik. Anaknya pelaut. Anaknya pelaut. Nanti jadi laut. Salam Rara. Salam dulu ya. Jadi berdiri pelan-pelan Pak. Sama aja kaki ya. Berdiri. Berapa di situ? Agak ke sini gitu. Pas tangannya Rara nanti pegang. Mama boleh Ikut perintah. Diserahkan bunganya Pial, diterima dua tangan, Pak. Ya, saling lihat dong. Saling melihat. Diterima bunganya, Ra. Simpan dulu bunganya, Ra. Pasang bunga dadanya Pial. Tapi agak maju dikit dong. Iya, kayak jauh sekali. Oke. Ya. Formalitas saja dulu, nanti dibantu. Pasang, Ra. Saling tatap boleh ya, saling lihat sekali-sekali ya, sambil digerak-gerakan. Lihat di bunganya, Pial. Pasang lagi. orang tua dari bapak tuh.
Dia main komisi dulu kita selalu. Kayak apa sih? Ya. Geser ke sini. Ya. Ada mana? Nah. Ya, di sini sedikit. Andiam dari Ke sana. Om. Om. Di sini dulu, Om. Bapak mundur ke belakang, Pak. Mundur sedikit, Pak. Dari sana lihat apa ya? Ya. Nanti boleh angkat dekat sedikit ke Pian. rapat-rapat. Pian, Rara, boleh menggandeng ke Pian? Menggandeng saja. Asik. Ya. Lihat kamera kuning di sana. Sini 1, 2, sekali lagi 1, 2. Oke. Gantian dari orang tua Pian. Lihat sini sekali. Lihat sekali sini. Kamera ada. Oke. Oke. Boleh. Ini komite dulu. Ayo. Iya. Kita Ya, dia kami doang. Kamu mama ada. Ya. Gantian, Bapak. Dia komite, Om. Silakan Kak. Dia komite. Iya, satu murah, bisa murah, foto orang tua. Ya, foto itu. Mama sama Bapak geser. Seorang kau mati. Siang mereka tolong main. Ke sana sedikit. Oh. Oke. Rapat-rapat. Ya, Mama. Tarik, tarik. Aku pasang komite tarik. Oke. Oke. Rapat sedikit, Bapak. Lihat kamera sini ya. Orang tuanya di foto, Ibu. 1, 2 lagi, 1, 2. Oke deh. Mama sama Bapak geser dulu. Geserin di komite. Jadi komite. Dekat, Rara dekat. Lihat kamera sini. Jangan jauh, biar. 1, 2. Saling lihat. Lihat ke bunganya, Rak. Lihat ke Pian. Oke, belakangi Pian sekali, Rak. Enggak dapat. Oke. Sini ya. 1, 2. Lagi 1, 2. Rara nolak ke pundak kirinya. Pundak kiri. Kiri. Lihat Rak. Lihat kiri ya. Ya. Ke sini, Rak. Oke. Baik, kita berdoa. Oke, gereja dulu. Ke gereja. Silakan kita ambil. Uang kepenambangki do suruga. Sikat sele kan yo paran paiman sende pakadua pakendek kures mati ulum lakbi ni. Ungkur sama itami pak tundua mi siapa nganta mi puang. Namang ko mau puang mi antak merampak tejona. Yelius. Tapi alo puang tuno lai teme lalam mambela. Isola teme keluarga no mai tondo walita ko puang. Rampo salama atamate inanya te puang. Jam betulan tetong konan paapulungan para raupuang rampau nala inde minsa baine tu baine mi peduluan yo puang iyo mo baine sang kalamana sola dorok panasuan natulana sang kalamaran lantana na po na puang atau te mate puang mi bungkaram mulalan no puang lamalem penolone te jona rampanang kapana jolo malakbi mi puang tula mi pasake la nola inde me liman na peso mi puang kisoro mati ol malakbi mi puang kamo puang tula rini palang kulam betuloy nang kalingkan na puang alang kalingkan na puang ada anati toro tinende lang kalingkan na naluming kamrampa puang marampa la katoy na miduluan yo puang ya matujo na jumat ja tu puang hindi to puang dinay puang kan itami pasat kiram panang kapa laun na lain lelingen episode niya puang plus na puang yes kinatuloy sumangati ulo malakbi ni ilana ya tami kules mga upuang iya mo ba iselde na siya dorosang kalamaan ato sarani tuma kules mga mati kaleni amin. Oke. Selamat siang. Selamat berbahagia cantik berkasih. Kita timbang. Hebatnya tahu lagi opin dia itu. Cantik garis pakai lo. Ada bahagia. Oke. Kita sopit. Oke, Erna. Diana. Kasih. Misal bau. Oh tadi Pak. Diklik di anu bang ya kasih masuk ya oke misalkan payu
Tayang kilo. Halo Kanda. Lipat catatan Pak Abi. Hoi, cantik waktu Oma William ya. Hai. Bermain. Beautiful Oma. Yeah. This is the tongkats Oma. Yeah, tongkats. Berarti Oma. Okay, Oma Berarti beautiful. woman. Now. Yeah, no woman, no cry. Okay. But where is Ardi? Ardi is go to Buffalo Sigalatung-Latung. Ardi goes to Buffalo Sigalatung-Latung in Seriale. Where is cake? Oh, cakes. Cakes is popcorn cake. Halo bosku. Baru mau kareba bosku. Oh, Kareba melon deh. Arriba, lebih bagus Oke, bye. Mantap. Oke. Ada kayak bisa dimakan di situ, Om. Ya, makan roti. Ada kayak bisa dimakan. Ini dulu makan dulu. Ya, ya. Nanti bayar kita korong kita nah. Ya. Ya. Aku bukakan anakku. Ya. Aku bukakan anakku. Oke. Oke, Tin. Wah, cantik sekali Tin hari ini. Wah, ada. Tolong terpakai lo nih tombang. Terpakai lo kiri gua. Ayo. Kena bengki lo ana pira. Tolong terpakai lo. Ini nih. Oh, ini. Lurus ke depan Pak, jangan mundur. Agak tendang. Ini siang tidak kata. Bye. Oke, kita lanjut. Ya, oke guys, kita lanjut ke gereja dulu. Ya, ya. Oke, kita istirahat dulu. Kita lanjut ke gereja. Ya, ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, oke. Desi Yanti, Neata. Oke, Sania Rabarani. Kok nggak pakai tutup kepala yang ceweknya? Ah, iya, aku belum tahu juga bagaimana.